Kane ketika lenti duriau ke bakim, pat ke bakong santam haka bertei bro kawe. Kabagi kot kataga Strait of Hormuz. Haka ba 40% naga jingya dia tin umpiang kia lengba kaneka Strait of Hormuz. Pat nadu ke senam kat kandai spa prapeu ke US kalabat halade ya kabor halor jong kaneka lenti kim. Om de tangkata ke US kalapa ya kisipai duriau ke jongka pan apa hara ya kaneka jaka. Henry ke US menta kamat jing halor jong kaneka benta. Balai namar kumbang yoi haka map jongka geografi syaka wegaliang jongka kaneka lenti Laker kut daga Iran habro silenter pada ka wegaliang pat laker kut daga Oman ka UAE pat ka Saudi Arabia. Te haka jing sya ka Iran kayo ban kam tribun sya ya kanega jaka habe nujar begini giwe pat gilai teligiri. Haswa bandrung haka nega Strait of Hormuz kabalong kum ka kerdop ka jing yar jong kanega lenti kalong tang kumba arphuwe mile. Haba ken haka kilometer kalong kumba lai pulai hadu lai pondai kilometer. Haga baki laban ya lengba tang arteli kijat kit umpniang haga juga por. Namar kanega tau ke Iran kalayo bantur klar ya gino kijat kibarung sya kanega jaka klam da yo jing bet lengba ka Iran. Watla ka US kala dawa naga Iran pan sya lai lo ya kijat kit umpniang kibarung gibami lengba kanega kerdop. Henry ke Iran kala gantaj ya kanega jing dawa jongka US. Lada jia bagino gijahat kidum peniang kibale drung hakan nega kerdop klaim da yo jing bet naga Iran. Daga basuk ke Iran kala ban kang lane ban kerwit namar laban yu ileng ba nasiliang sasiliang jong kanega lenti ka bakim. Ka Iran kala pan kre lupa ya gitiar misal ki jongka pan kerwit ya gino jahat kibarung kibami lengba kanega Strait of Hormuz lada klaim kanoga jing yo jing bet lengba ka Iran. Kam tam lada wan kijahat napo US lane gino kibami negiri kiba ka Iran kasngau Persya haga baya dei berkenega tama Israel US Iran.